ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse turi mu gicuku cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigerekerezo rya 11 Kigarama 2025 mu gisagara ca Uvira habonetse andi makuru bigenze gute ni bijanye n'ibiri kugenda bigaragara bijanye n'umutekano ndetse n'ibiri kubera muri iki gisagara byose bikaba rero bihinduye isura mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugaragaza ikigiye kuba ndetse n'ivyigiye gukora birebana no kuba Uvira yakongera kwisubizwa mu maboko y'igisirikare cya leta. Ni muzero turebere hamwe ibikozwe rino joro bijanye na reorganization, regrouping and contingency planning ya Fardc ndetse na wazalendo bijanye na stabilization operation mu bice bitandukanye, bikaba rero kandi bijanye na current military posture bijanye na urban control consideration phase ziri gukorwa na Fardc ndetse na Fdnb. Turaza kurebera hamwe bijanye na establishing forward operating bases FOBS mu gice cya Kavimvira Centreville ahitwa Karundu. Turaza kurebera hamwe bijanye na parameter security operation zigamije kuba zafasha abazalendo kongera kugira ubugenzuzi. Turaza kandi kubabwira andi makuru ajyanye na civil military coordination CMIC, bikaba rero ari biri gutegurwa bijyanye n'ingamba nshya bamaze kwakira. Turaza kubabwira rero ape Ariene iri kuvuga igomba kuza gukoreshwa n'uruhande rwa Fardc mu gihe bizaba ngombwa, ariko mwibuke ko hanga Amerika yashyizeho akabazo ndetse ishyiraho ikitonderwa ivuga ko ihangayikishijwe bikomeye no kuba iyi mirwano iri kuba buri ruhande ruri gukoreshamo indege, kuko biravugwa kandi biremezwa ko M23 biri gukoresha drone zirasa ndetse na Fardc nuko abaturage nibo bari gutabarizwa. Turaza no kureba ibijyanye na combat drones possibility, loitering munitions, turebe uko bihagaze, turebe aerial surveillance UVS, turebe kandi ibijyanye na target acquisition systems ziriko ziragenda zikoreshwa. Turaza kandi kubabwira physiological shock ku barwanyi bari muri counter UAV measures ndetse na asymmetric engagement. Turaza kubabwira ground force mobility, turebe motorized infantry units zamaze kugera neza Baraka ziriteguye. Turabwira kandi right armored vehicles zamaze kuba zategurwa. Turebe kandi foot patrols ziri gukorwa mu buryo budasanzwe hagati aho landmines zikomeza kugenda zinyanyagizwa mu bice bitandukanye. Baturage muri bice mwigengesere aho mugenda ndetse aho mukandagira. Turabwira rero territory control ko bihagaze. Turebere ibijyanye na forward advance ndetse na advanced consideration mu bice bitandukanye. Zose bikaba byagize ingaruka zikomeye. Frdc yamaze kuba yagaragarizwa amakosa akomeye yarangiye iwe na loss of tactical positions, ndetse turabwira abarwanyi ba wazalendo ko bari kuvuga ko kuri ubu bari mu bikomeye bijyanye na ammunition shortages, critical deployations ndetse na food supply fail nkuko bigaragara. Turaziro ko abwira ibi kugenda bigaragara bijyanye na retrio fragmentation. Faustin Baraka Nzangende umwe mu bazalendo warokotse wahungiye mu misozi y'Into gatanze ubuhamya aragira ati biteye agahinda, twabuze uko tubigenza, batwirukanye. Ntabwo ariko ari bitugamije. Turaza kureba ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda biba. Tubabwira ibijyanye na Rwerera Assembly mu bice bya Intobwe. Turebe rero uko centralized commander structure imeze. Turaza kandi kureba ibijyanye no kuba Barundi muri ibi bice barimo uko bihagaze. Turebe operational intelligence, turebe kandi joint operation planning. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye ngatubashyikiriza amakuru atabogamye yibanda cyane ku mutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Wadukurikiye bwa mbere hitushonda sabone uve kuri babandi bakubeshya uze tukubwira amakuru. Ni muzero tubabwire mu buryo bwa gisirikare ibiri kuba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa mu gisagara cya Uvira. Ikaze reka turamvure inkuru yacu, turebe overview of the operation uburyo bihagaze mu Gicuku ku isaha ya 8:30 nibwo mbabwira ibingibi. Nisa igezweho mu bice bizabukavu ndetse na Goma, aho kuri umugwi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kureberera umujyi wa Uvira mu ntera ndende
ariko mu buryo bwa gisirikare barabibona ko bishoboka ko bawisubiza. AFC ikaba rero yarangije urban penetration ndetse na full tactical takeover mu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025. Laurence Kanyuka uyu umaze igihe kinini ari umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo yatangaje ko kuri ubu ngubu bagenzura igisagara cya Uvira. Amahanga akomeza gukurikirana uko ibikorwa byo kubungabunga umutekano ndetse n'ibijyanye n'ubutegetsi bw'agateganyo bigenda biba mu gihe force rockers ndetse n'imitwe yise wazarendo iri kugerageza kuba yakisubiza ibi bice. Mu masaha y'ijoro kuri uyu munsi amakuru y'imbere kuri tere aremeza ko hari gukorwa reorganisation cyangwa se regrouping counter insurgency planning hagati y'imitwe y'abazarendo n'igisirikare cya leta Fardc mu gihe AFC ikomeje gukora stabilization operations mu bice yafashe. Kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko nyuma yo kwinjira mu mujyi wa Uvira AFC ikomeje ibikorwa bisanzwe bitanga n'itsinda bikaba rero bijyanye n'ibiri kugenda bikorwa. Hari bijyanye na establishing forward operating bases FOBS mu gice cya Kavimvira centre, aha rero nahitwa Kalundu na operation zikomereje. Hari kandi parameter security operations zigamije gukumira ibitero bya wazarendo cyangwa se Fardc biva mu misozi ya Uvira. Hari kandi checkpoints deployment ku mihanda minini yose ihuza Uvira na Bukavu, Uvira na Baraka ndetse n'umupaka wa Kavimvira. Hari kandi ubundi buryo bujyanye na civil military coordination bwamaze gutegurwa mu bice bifitiye abaturage benshi akamaro. Nkuko rero bikomeje kugenda bitegurwa bigomba gukorwa bidatinze ndetse mu gitondo cya kare biraba byatangiye. Hari ubundi buryo kandi bujyanye na aerial reconnaissance drone warfare byemezwa n'abarwanyi b'abazarendo ko AFC iri gukoresha combat drones possibility rotary munitions aerial surveillance UVS kugira ngo igenzure ingendo z'abarwanyi b'abazarendo. Hari kandi target acquisition systems, iyi ni system yazanye kugira ngo ibafashe kugenda bareba ibijyanye n'abasirikare cyangwa se ground forces abana abasirikare bo ku butaka. Ibiro bikaba byahise biteza icyo nakita ko ari physiological shock mu barwanyi badafite counter UAV measures, bituma rero imirwano ihinduka mu buryo bwa asymmetric engagement. Nkuko rero bigaragara ground force mobility AFC iri gukoresha motorized infantry unities ku muhanda wa Uvira Baraka kugira ngo yerekezeyo. Hari kandi light armored vehicles ku mihanda yubatswe neza hafi ya centre ville foot patrol mu bice bitandukanye mu misozi birakomeje. AFC ikomeje gutera icyizere uko ihagaze bijyanye na territorial control ariko ntibimenyesha, bikaba rero bikomeje kugenda bijyana na southward advance cyangwa se defensive consideration. Kugeza ubu rero FRDC na wazarendo situation hari kuri ubu ngubu nuko bamaze guhura n'icyo nakita mu gisirikare loss of tactical positions. Abarwanyi b'abazarendo bavuga ko bagize ibibazo bikomeye birimo munition shortage, kubura ibiribwa kubura ibijyanye n'ibikoresho bya gisirikare cyangwa se bizwi nka critical deployment. Nkuko rero bigaragara munition yabuze ndetse no muzarendo umwe yagaragaje agahinda ke. Hari kandi bijyanye na food supply fail, aho rero kubagezaho ibiryo byamaze gukwama. Bamwe rero baravuga ko n'inkomere ziri kujya kuvurirwa ahantu babuze umwuka wo kugira ngo babafashe guhumeka, ndetse biranavuga ko AFC yamaze guteza ikizwi nka communication breakout down mu bice bitandukanye. Zongeye kandi Fardc yagaragaje ko kuri ubu hari ikibazo gikomeye cya tactical disorganization kuko igihe imirwano yari igeze aho ikomeye, bamwe mu basirikare batangiye kurasa mu baturage aho kurwanya AFC bizamura umwuka mubi n'amacakubiri muri ibi bice. Reka turebe igice kijyanye na retreat and fragmentation ibyatangajwe na Faustin Baraka Nzangande, umwe mu bazarendo warokotse akigera mu misozi ya Intobwe. Biragaragaza ibihe bikomeye bagezemo. Bamwe baravuga ko ari cross border retreat to Burundi, banyuze Kavimvira barahunga, abandi bakora regrouping bagimanyema muri Kindu, abandi bagumye Intobwe Highlands. Uburo niho bari gutegurira ibijyanye n'imirwano, aho bafite rero ibijyanye n'ibikoresho bya gisirikare bagomba gukoresha muri izo operation zo kugira ngo bisubize ibi bice.
kugeza ubu rero abarundi bo bihagaze gute? Reka turebe presence of Burundian forces, aho nzagenda avuga ko hari abarundi abari kumwe nabo mu misozi y'Intobwe, nubwo rero ibyo bitaremezwa n'abari yoboye urugamba. Ni bijyanye na operational intelligence, bikaba bivugwa ko bari gukora joint operation planning hagati y'inzego zimwe z'u Burundi na Wazalendo. Icyerekezo basigaranye ni ikijyanye na counter offensive cyangwa se punch movement igana ku kibaya cya Rusizi nkuko bigaragara, ariko kugeza muri iki gicuku no confirmed mobilization iraboneka kuri tere nkuko amakuru atugezeho bigaragaza. Reka turebe warfare dynamics mu bice bya Intobwe Mitumba. Turebe rero tere aho rero imisozi ya Intobwe na Mitumba ni tere ikomeye cyane mu bijyanye na observation ndetse no gutega zambushi. Abazalendo bashobora kuba bashaka kugaruka bifashishije uburyo bwahitandira operation cyase Mount Guerrilla warfare, ariko ntibafite supply chain hamwe ndetse na munition depots yamaze kuba yabura, aho nta bikoresho basigaranye. Biravugwa ko kandi babuze na commanders centers, aho bitangazwa ko abakomando benshi bari bayoboye urugamba bamaze kuburirwa irengero, ntibizwa aho baherereye kugeza ubu. AFC ifite imbaraga mu mujyi no mu misozi, aho kugeza ubu bafite supply line kuba iri vulnerable ku bikoresho. Bafite fuel, munition, medical supply bo barabifite, ni mu gihe kandi bafite long range ambushes, ndetse kubu biravugwa ko bafite na drone efficiency ziri gukora neza kurutiza Frdc. Kuva ku igenekerezo rya 8 kugeza ubu ngubu abaturage benshi bari gunga berekeza muri Tanzania, Burundi cyangwa se abandi bakajya ibukavu. Imihanda iri gukorwa mu bugenzuzi budasanzwe. Hari kandi civilian casualties zivugwa, ariko kubu ntabwo biramenyekana byose. Kugeza ubu impande zombi zikomeje gukora physical operations, ndetse kugeza ubu baravuga ko bagomba kwirinda social media based narrative control ndetse na misinformation counter misinformation battles, aho bari kubuzwa gukurikirana amakuru atari y'ukuri kugira ngo bataza kugira ubwoba. Umutama waratubwira ko bimeze gutya. Ikintu gikomeye cyane, ndetse maginga ya uramutse ubaye uri muri ibi bice byakugora cyane kwiyumvisha ibi bintu. Kubera iki? Kuko bikomeje kugenda bigaragara ko ari ugunga kibuno nta makuru. Yego. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, yego, tugendeye ku by'uko wari ubandanyeho, yego, yakomeje ashinja u Rwanda ndetse ayishyiraho ibirego bikomeye, yego, byo gufasha ndetse bikomeye cyane bitari ibintu byoroheje umutwe wa AFC M23, yego, avuga ko u Rwanda rushaka kwifatira akarere kandi rwasinye amasezerano y'amahoro. Yego. Ni mu gihe ibyo byose biri kuba, abarundi bavuga ko mbere y'uko amasezerano asinywa n'u Rwanda, yego, ngo u Rwanda rwohereje amakamyo y'abasirikare muri Kongo banyura mu kirwa cya Ijwi. Sinzi nimba ikirwa cya Ijwi waba ukizi? Ndakizi, giherereye hakurya ya Nyamasheke za Rangira. Akoze cyane, ngo biravugwa ko aya makamyo yaturutse mu gihugu cy'u Rwanda yoherejwe, yego, muri iki kirwa nyine aca mu kirwa cya Ijwi ngo gufasha AFC, ndetse yego, ngo bagatera ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza Kongo na Wazalendo kurwanya M23. Yego, mu by'ukuri noneho mu by'ukuri bihari bigaragara noneho aho ngaho ku kibuga cy'imirwano zo bimeze gute? Ibyo zo byagiye bitangazwa kuva na kera, ariko nta ruhande na rumwe rugiye rugaragaza ibimenyetso bifatika. Mu bigaragara byo, yego, nk'uko wakomeje ubivuga, hari ibyatangajwe na Minisitiri Bizimana Edouard. Yego. Sinzi nimba waba warabimenye. Yego. Ariko turi hano hakurya tureba buri mpande zombi, tukareba ibivugwa n'ibitangazwa, ariko twebwe turi kuri tele tukamenya uburyo dutangaza ibyo tureba n'amaso yacu. Yego. Edouard avuga ko AFC 23 hagati aho rero wenda ibyo hari abo twari twabibwiye mu mwanya
mu makuru twatambukije, ahubwo ndagira ngo nkubaze kuba kugeza ubu ngubu unyoherereje ifoto unyereka M23 imaze kugera ku biro bya guverineri aho yari yarimukiye muri Uvira, kugeza ubu baharindaga bagiye bwana Safari. nakubwiye ngo ni kibuno mpamaguru benshi, nagutangarije yuko bamwe bari kugenda bahunga bagana i Burundi, yego, abandi bari kujya mu ntara ya Tanganyika. Intara ya Tanganyika n'ubundi ihana imbibi nino ntara ya Kivu y'Amajyepfo. yego, ubwo bari muri za Karemi nyine ni kibuno mpamaguru, bamwe bari guhungira i Bujumbura, abandi bari kujya muri uno mujyi wa Karemi ukomeye ukungahaye ku bucuruzi ndetse no ku bigendanye n'ibyo abantu benshi bakunze gukunda bitewe n'uko ngo harashyuha cyane. Za Karemi ni mu ntara ya Tanganyika, ni umujyi ukomeye cyane wo mu ntara ya Tanganyika. yego. ubu magingo aya abasirikare ab'i Burundi bo bakomeje kugenda bambuka bahungana n'abaturage bisubirira iwabo. Nta bafashwe matekwa? Ntabwo babura, ariko ni bake muri bakeya nk'uko nagiye gutangariza. Hari benshi bagenda bafatwa, ariko abenshi nabo bagenda bahunga. Okay, yego. naho ingabo ry'ihuriro rya Fardc harimo abawazarendo ndetse n'igisirikare cya Fardc nyirizina, yego, bo bari guhungira muri Karemi, ni mu mujyi wa Tanganyika. Ese ubwo buryo bahungamo n'abakomandazi bari guhunga cyabo bamaze kugenda mbere? Bo bari kugenda bahunga rwose ni nk'ibisanzwe, baba abasivile ndetse n'abasirikare muri rusange. Naho kubirebana na ramforo, haba hari indi ramforo Burundi bwohereje wenda kugira ngo baze kuba bafasha bagenzi babo bakomeraniwe n'urugamba? Reka ahubwo yego, ababajijwe neza ndetse bakomeje kugenda bibaza ko mu Burundi, yego, buzarebera uburyo ki bakwinjira muri uno mujyi wa Uvira ndetse bakaba bahatera. yego, bikomeje kugaragara yuko bo bakomeje kugenda gutegurira hanze. Ntabwo twari twamenye nimba kuko izi ngabo z'u Burundi zaba zishaka gutera Uvira. yego, ibintu byose biri kugenda biza, yego, biri gukomeza kugenda bihungabanya umutekano w'Abarundi bitewe n'uko hari ibisasu bituruka mu Burundi, hagira bamwe basubizayo mu bice by'u Burundi, ugasanga bikuruye umutekano mu baturage ndetse bigahita bihagarara mu buryo bushoboka bwose. Hari amakuru agenda acaracara ndetse n'abakomeza kugenda abatangaza bitewe n'uko urugamba rukomeye kandi ari urw'intwarane. yego, turashaka guca urujijo kuri bamwe bakomeje kugenda baba batangaza yuko M23 yaba iri gutera ibisasu mu gihugu cy'u Burundi. nta biri kubaho? biri kugenda bibaho, ariko biturutse ku ngabo z'u Burundi ziri kugenda zishotora gake, yego, bikabaho gakeya cyane, kuko nimba Abarundi bateye nk'ibisasu bikagwa ku ngabo za AVIS zitoroshye cyane, zikomeje kugenda zishakisha umutekano muri Kivu y'Amajyepfo. yego, nabo barahita bakora buryo ki nka wa mutwe uri mu majyepfo ya Uvira witwa Twirwaneho. yego. ubwo rero baraba bakora nk'umuco duteza ko kuba bagaragaza ko bahari kandi isaha n'isaha havumbuka ikintu gikomeye, ndetse bikaba binagoranye cyane ko M23 iramutse yinjiye mu mirwano n'igihugu cy'u Burundi byaba ari intambara kuko ikomeye cyane yitezwe, kandi bikomeje kugaragara ko ishobora no kuba bitewe n'ubwitonzi bukeya bw'ihuriro rya Fardc, kuko hari aba-Fardc bamwe bahungiye muri Karemi, urumva ni mu gihugu cyabo, ariko hari na bamwe bari mu Bujumbura, yego, bashobora guteza akaduruvayi bigatera ikibazo gikomeye cyane, ndetse bigatesha umutwe cyane izi ngabo z'u Burundi zakomeye gutekereza ko mu bigaragara
batizeye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo zabo za FARDC. Yego. Aho mu guhunga abasirikare ba FARDC bahungira i Bujumbura baramburwa intwaro bakagenda nta ntwaro bafite. Bakazita bakagenda. Abagisigira ingabo z'Uburundi bari gucunga umutekano ku mipaka yabo. Urumva ko nyine mu bigaragara. Yego. Byaramenyekanye ko iri huriro rya FARDC ritizewe ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Ni ibintu bikomeje kugaragara ko yuko hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ihuriro rya FARDC nta n'umwe wizewe muri bo. Yego. Urumva ko nyine mu bigaragara bishobora gukomera cyane kuko n'ubwo hari abambuka. Yego. Abava ku murongo njyarugamba y'urugamba. Yego. Twirenganije ko hari abasirikare bari bamenyeza Bujumbura ndetse no mu zindi mpande zitandukanye. Bari baragezeho ryari? Bari bagezeyo n'ubundi mu ntangiriro z'uru rugamba ku itariki ya mbere kwa 12. Yego. Bishobora yuko aba basirikare bamwe badashaka kwihanganira kubona ibyapa 23 turi gukoza muri iki gisagara. Yego. Bikaba byatumye koko babagabaho ibitero bakoresheje indege za drone ndetse n'amakompora. Yego. Bigaragara yuko buri ruhande rwo arirwo rwose rufite intwaro zishoboye nyinshi kandi zihagije. Zirahagije haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'izi ngabo zagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, naho kugeza ubu ku bijyanye wenda n'ubutabazi byo bihagaze gute? Kuko Loni yasohoye raporo igaragaza ko abantu barenga 70 bo tayari bamaze kuva muri ubu buzima biturutse ku mirwano yabaye. Ubutabazi bwo buri gutangwa mu we buryo bwana Safari? Ubutabazi nta butabazi buhambaye uretse uwakwishyira hariya agahagarara akemeza. Yego. Kubera aka kadurubaye gakomeye sinakibyo no hari n'ibisasu byarashwe i Burundi. Byarashwe ryari? Byarasiwe he? Byarashwe uyu munsi nyuma yo gufata no mujyi wa Uvira. Byarashwe n'uruhe ruhande? Birumvikana ko abenshi bari kuvuga ko bishobora kuba byarashwe biturutse muri Kongo. Ntiwamenya ngo byarashwe na M23 kuko aka gace karimo ingabo abawazarendo abafatanyabikorwa ba FARDC ihuriro rya FARDC muri rusange. Ntiwamenya aho byagize kugeza amagingo ntabwo wamenya ngo ryarashwe na M23 cyangwa ryarashwe n'abarundi bagenzi b'abarundi bashaka kugaragaza ko M23 yaba ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Yego. Ibi rero bikaba bivugwa ko byaturutse muri Kongo ibi bisasu byarashwe mu Burundi. Yego. Ndetse bakaba bashinja ko Uburundi bashinja M23 kurasa ku Burundi. Igamije iki? Yaba nyine ishaka kurasa yo ikoresheje ubutaka bwayo. Yego. Ndetse bikaba bigaragara ko abarundi bashinja ko M23 yaba iri kurasa ibi bice ibice bigiye bitandukanye bigenzura izi nyeshyamba za M23 zimaze kugenda zigarura ibice bitandukanye. Bakavuga ko ibi bisasu byagiye bituruka mu gace ka Kamanyora mu gihe magingo ubu turi mu mujyi wa Uvira. Yego, bwana Safari reka dusoreza ahubwo ukomeze ugere no mu bice byo ku mupaka naho mu mwanya ku mugoroba uze kutubwira biraba biri kugenda bihabera ndetse na situation irabihari. Ngenda habaye ndi kuri tele ntugire ikibazo rwose ngaba. Yego, banywanyi namwe mudateba kubana natwe reka dusoreze tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone tubashyikiriza amakuru atoso y'abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Saravista.